Double 9.7 Srinadi FM. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Dari Geraha Siar Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Inilah Srinadi FM. Nanang, adi jek semengan sebuah stasiun mirang radio cek naus acan nanang Wayan ngulgul Nanang gen. Nanang kan penggemar lagu-lagu Bali Sujati itu ya. Napang nawang masih deretan lagu-lagu terfavorit selama minggu. Nih Nanang kermirengin acara Rat Srinadi. Rat itu kan diadakan setiap tahun nang, adi setiap minggu. Nah pak sing wayan gagal paham tuh ya. Rat Srinadi itu artinya runtutan tembang-tembang Bali di Radio Srinadi, animasi 10 lagu terfavorit selama minggu tuh ya. Oh gitu nang, milu milu. Terbaru saking Radio Srinadi FM, dase tembang terfavorit ring acara Rat Srinadi, runtutan tembang-tembang Bali ring Radio Srinadi FM. Nyabran redite jam 7 semeng ngantos jam kutus semeng. Om Swastiastu. Saking rahasia Romargi Ngurah Rai Semarapura Klungkung Bali Sida sesi Naupitu Srinadi FM bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Rahajang semang pendengar Srinadi FM selamat rakyat Indonesia kecunduk serang di tiang Srinadi Siar Putra Kusuma ring acara Rat Runtutan Tembang Bali Rahinane Mangkin. Puniki ring Rahina Redite Pinangal Sanekaping Molas sasi September warse Luang tali 4 dan pastikan pendengar Srinadi FM sana mangkin pacang turun yang ditiang dah setembang sana sampun presiden ranjing ring acara runtutan tembang Bali puniki. Nggih langsungnya mantan pendengar Srinadi FM sana wonten ring posisi nomor dase puniki tembang saking Kiss featuring Yesi Diana Main Api. Dase runtutan nomor dasa. Aduh Adi cuma dinyerang takkan beli aliran
ke tanpa kendali. Kamarmu Anadi melayang-layang di tengah beli. Terus merayu beli, menari-nari di pikiran beli. Beli seberindu, 3/4 mati. Beli sebakangan, 7/8 mati. Palianan Nabi aja di hari ini. Agak-agak ngeri, takut-takut nangimbangi. Palianan Nabi tapi dekati, bermain hati, membakar hati, membakar hati. Takut nangimbangi. Palianan api tapi diganti lagu main hati, membakar 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 hati. Hey beli jelas baca chat WA tiang. Sudah berulang kali tiang chat beli masih tu saya ngerti. Kalah hey jadi dumadak ada waktu untuk tiang. Sudah makalogati tu saya nepokin beli. Tiang sudah kangen 3/4 mati. Tiang sudah rindu 7/8 mati. Pengalianan api ngajak beli hari ini. Sia runtutan nomor sia. Alus tutur beli, manis kenyam beli, menganyudang hati. Setatengah rindu, ngai tiang uyang yang sing ketemu. Penyingakan beline, lantik bulu matan beli, sucenan di pipi beli. Rasa sayang beline, hane tiang rasa yang jani.
kan beline lentek bulu matan beli sejenan di pipi beli rasa sayang beline hane tiang rasa yang jadi tapi tiang tetap milih beli. Memang liu bintang di langit, tapi tiang milih beli. Siaran sesi nomor Srinida FM bersama Srinida FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Tika Pagraki bintang di hati. Puniki wenten ring posisi nomor sio pendengar Srinida FM. Ini pendengar Srinida FM sene mangkin lanturan di tiang dumun sene wenten ring posisi nomor kutus. Puniki tembang saking Pompi gelutan sayang. Dan pastiku mendengar Srinadi FM saat dia terus metunggilan diri kiring siada sosio naupitu Srinadi FM. Kutus runtutan nomor kutus. Seni jani tanpa ragana dini biasane adi ada nimpalin beli mecandelan ngalutin beli ne jani tu ada di kenangan adi subengalahin beli megatin tresnane ane tumbuh mentik subur di hatin beline rasa gelutan hati ne rasa yang beli siduri adi ngelik siksikan ngisi liman beli ngorahang sampai di sini. Mejan itu ada di kenangan, adi terkesinggah di impian. Sakit mejan ini beli rasa yang adi subur duseng kegelan. Disakit teguin belingi dengan sapan adi kesimpan bekerja kenangan dini di dasar hati beli dumugi hati di tu bagian ngajak pilihan isi duri depan jebel dini berdiri Anis tak teringat kenadi kenangan terindah beli
adi ngeling siksikan misiliman beli ngorahang. Cukup sampai di sini. Mejan itu ada di kenangan, adi terkesinggah di impian. Sakit mejani beli rasa yang adi subeduseng kegelahan. Disagiti buin mani belingi dengan sapan adi. Kau simpen kejam kenangan dini di dasar hati beli. Demogi hadi itu bahagia ngajak pilihan isi duri depan je beli dini berdiri. Anis tak teringat kenadi kenangan terindah beli. Pitu runtutan nomor pitu. terjadi, beliker tetap mencintai. Bani mati, mesumpah mati, hanya kamu di hati. Jaga kamu cara dari, ngaenang beli lupa diri. Yang menyayangi setulus hati, tusing yang nolak materi. Penakluk hati, yang jatuh hati, tekin ragan beli. Setrum rindu tegangan tinggi, yang minggu berisi Selalu kangen menggebu-gebu, selesai ada ketemu, terpisahkan jarak dan waktu. Singi dan say beli bitu. ini penting beli satarengga, ada mancingin rasa ragu, apa buin ngai cemburu. Abang terus nani kesing saru.
Setram rindu tegangan tinggi, Yana minggu berisi Selalu kangen menggebu-gebu, selesai adote ketemu, terpisahkan jarak dan waktu. Singi dan sai-sai beli itu. Dane Presida mirengen siaran internasional Radio Srinadi FM ring www.srinadifm.com. Guys, makan mie kari yang viral itu yuk. Ayo, mie kari yang pedas kan Neona, yang ada rawitnya. That's right, mie sedap cup rawit bingit kari mercon baru. Mau coba? Mie sedap cup kari mercon, mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain? Berani? Mie-nya chewy. Kuah karinya creamy, rich banget. Pedesnya slay. Sedapnya meledak-ledak. Yang bikin beda ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys? Fix, ini sekap mie kari favorit gue, creamy and spicy. Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi. Iyalah, mie sedap cup kari mercon. Sedapnya rawit bingit. Ya abis, gue nggak bisa HTS gini. HTS? Hidup tanpa sedap cup maksud lo. Mie sedap cup kari mercon, juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk. Umur udah nambah aja, harus mulai nabung nih, besok ke koperasi ah. Ih, kok ke koperasi? Yang kerenan dikit gitu, di bank. Aduh, kamu ini dek, nabung di mana aja boleh. Cuman aku lebih milih di koperasi Pasar Srinadi aja. Selain setoran awal ringan, ada pelayanan transaksi online-nya juga loh. Dengan Microtech IT System, jadi bisa langsung cek saldo. Wah, koperasi sehebat itu. Iya, selain tabungan harian, unit simpan pinjam Kopas Srinadi juga melayani deposito, pinjaman modal usaha, dan KPR dengan bunga yang bersaing. Mau bayar telepon, listrik, PBB, atau PDAM juga bisa kok. Wah, kalau gitu ikut juga deh nabung di Kopas Srinadi. Unit simpan pinjam Kopas Srinadi, Jalan Mahoni Pasar Galiran Kelungkung, telepon 0366227705. Rasakan bedanya dengan menjadi anggota Koperasi Pasar Srinadi Kelungkung. Nikmati pelayanan ramah dan cepat hanya di unit simpan pinjam Kopas Srinadi Kelungkung. Bersama kami, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti.
Runtutan nomor 6. Tiastun liu anak yang orang ada nelungan kan beli tiang tu sing lakaringahan terus nanti yang tua kan beli jujur liu masih neng orang beli nyidang ngalene lena tu sing makatang ban ngarambang dua adine beli sayangan bulan bintang memang jadi saksi terus nanti yang tekan ragan beli janji setia hidup semati dua adine banget sayangin beli jujur liu masih neng orang beli nyidang ngalene lena tu sing makatang ban ngarambang dua adine beli sayangan bulan bintang memang jadi saksi terus nanti yang tekan ragan beli janji setia hidup semati dua adine banget sayangin beli janji setia hidup semati dua adine banget sayangin beli bulan bintang memang jadi saksi terus nanti yang tekan ragan beli janji setia hidup semati dua adine banget sayangin beli bulan bintang memang jadi saksi terus nanti yang tekan ragan beli janji setia hidup semati dua adine banget sayangin beli janjilah kar setia saling Lima. Runtutan nomor 5. Di ngehang nyentoke
serasa milu ngedeken, ngaenang beli sing tahan matemu ati. Deje bali makalo, tiang sing demen makalo, enggaleng je beli mai, dini nimpalen tiang. Rasa kangen, rasa rindu, dini mengadukan. Deje ati ngai beli, tada deg-degan. Dingahang munyen toke, serasa milu ngedeken, ngaenang beli sing tahan matemu ati. Deje bali makalo, tiang sing demen makalo, enggaleng je beli mai, dini nimpalen tiang. Rasa kangen, rasa rindu, dini mengadukan. Deje ati ngai beli, tada deg-degan. Idadane, Presida mirengen siaran internasional Radio Srinadi FM, ring www.srinadifm.com. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng, kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized. Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong. Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos. Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang. Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
Mimi, bengkel nih motor nih. Jeng ngerosok senyak greng. Badah, motor kuang servis tuh Gus. Beli. Mai aja beli. Ini motor panaknya servis malu. Aruh, kini ke bos Gumi nih loh. Beli males mah kalau di bengkel nawang. Ye, beli sing nawang. Jani anak Suba ada bengkelannya nyaman. Bengkel Sri Nadi beli. Hari Minggu anak tetap buka. Beli sing perlu takut mat ngantosan. Di itu tongosnya anak nyaman. Kantin linggah, tur free wifi beli. Ah, seken tuh loh. Free wifi. Mimi, cek Jani beli lakar kemu sambil internetan gratis. Ngerara bengkel sane lengkap murah tur nyaman. Bengkel Sri Nadi One Stop Service. Ring Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Telepon 0366 25196. Aduh, badan kurang power gini, cari rezeki makin susah. Tenang bos, biar bertenaga, isi power dulu sama Power F Action. Baru nih. Wih, baru bang dari Power F. Iya bos, Power F Action dengan formula baru. Sekarang lebih enak, badan jadi lebih kencang bertenaga karena vitamin B3-nya 1,5 kali lebih banyak. Plus ada ginseng dan madu. Pol powernya. Seger banget bang, berasa banget tenaganya. Langsung jeger powernya kan. Untung ada Power F Action. Power hebat, rezeki berlimpah. Power F juga ada rasa anggur dan mixed fruit yang sama-sama dahsyat powernya. Makin mantap ini. Power F, ini power kita. Dari Wings Food. Papat, runtutan nomor 4. Somah sing tain tepuk cuma kelayapan patang lama dimulai ni tekane jak pragat punya kal kengken nang ingat ken pianak somah tekonang pipis jak pragat ngaku sing ngelah sekayane gede kalahne di kape koranane wawawewe Ngelah somah dia pada punya gayane cara nangelah main HP gaginane peteng lemah update story awai bisa pengeketi saling kelakar nang somane kopi sambil lanyakan ngidang mati tokan beli merasa kesepian udah pelihang ngebeli demen kelayapan ulian beli kesepian pilihan matian demen mati tokan pulian kurang perhatian coba ya naik lo pekapahin main HP sinah beli tuh sing lakar ke kafe ketimpalin ilo cuma uling selidang grapa grepe bisa kal play bang timpa la.
somah ya pada punya gayane cara nangelah main HP gaginane peteng lemah. Update story awai bisa pengeketi saling kelakar ngaenang somah ne kopi sambil lanyakan ngidang mati tokan beli merasa kesepian. Udah pelihang beli ada mana kelayapan ulian beli kesepian. Udah pelihang ngetiang demen mati tokan ulian kurang perhatian. Coba ya na ilo pekapahin main HP Sina beli tuh sing lakar ke kafe ketimpalan ilo cuma uling seledang grapa grepe. Coba ya na beli pekapahin momonya timpalin tiang dini nangos cuma iblis beli sing telah kau kopen kat kalama mali badak itu di pererenan mali gula kesini tempat bantal Somah joget yang kuang perhatian bisa-bisa kal play bang timpal lalalalalalala. Coba ya na ilo pekapahin main HP Sina beli tuh sing lakar ke kafe ketimpalan ilo cuma uling seledang grapa grepe. Coba ya na beli pekapahin momonya timpalin tiang dini nangos cuma iblis beli sing telah kau kopen kat kalama mali badak itu di pererenan mali gula kesini tempat bantal Somah joget yang kuang perhatian bisa-bisa kal play bang timpal lalalalalalala. Tiga, runtutan nomor 3. Hari Bali nesai ngamang rayuan sujatine suba masuk kriteria tiang jani tiang suba madan menek baca adot masih tiang jani telah pujaan hati beli nembak tiang subangai nang melayang bang malu tiang nganahan rayuan Bali pesu api dumbanya lawi ngai jantung niki
jantung niki meregisi cara gempa bumi. Jangan jadi hati-hati parkir hati, melahan memilih apa sing ngae hati sedih. Kaleng, runtutan nomor kaleng. Kewah mulayan raga ngalah gober, cara kertas ane melipat-lipat lacak-lacak, tongai adi sing anyar. Boya jetiang milih nak muani, nanging bagus go beento biasa. Tapi bagus hatine utama. Beli orang sayang, nanging sing mebukti, sing ke adi ngerti isin hatin beli. Beamon to beli sangat berjuang, nanging kau pandli anggo adi alasan. Kone sing bagus, kone sing putih, kone sing sugih. Desan si beli jadi nak muani, payas bede masih tu sing jadi, sing karena bagus, sing karena putih, sing karena sugih. Sorry yang beli pelik, adi harus ngerti. Dabali egois, harus sadar diri. Jangan dogen beli atur. Beli orang sayang, nanging sing mebukti, Sing ke adi ngerti isin hatin beli. Beamon to beli sangat berjuang, nanging kau pandli anggo adi alasan. Kone sing bagus, kone sing putih, kone sing
patut. Siaran Sinawari Srinda FM bersama Srinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ingin pendengar Srinda FM sapa sedikit wenten ring posisi nomor 1. Ingin sedurung katur puniki sana wenten ring posisi nomor 1 pendengar Srinda FM jagi pacang atur uningang ritiang dumun tembang-tembang sane sampun presiden metilar. Sane wenten ring posisi nomor dase pendengar Srinda FM tembang saking Kiss featuring Yesi Diana main api ngelantur ring posisi nomor sia. Tembang saking Tika Pagraki bintang di hati kelanturan untuk Pompi Gilutan Sidori wenten ring posisi nomor kutus ngelantur ring posisi nomor 7 pendengar Srinda FM. Tembang saking Raymonata featuring Rai Puspita Setrum Rindu Oktober featuring Lebri Pertami Bulan Bintang niku wenten ring posisi nomor 6. Kelanturan ring posisi nomor 5 pendengar Srinda FM wenten tembang saking Dewa Tunik featuring Ayu Puspita Kedikin Toke. Ring posisi nomor 4 wenten tembang saking Mang Senior featuring Eli Kirana pada punya. Kelanturan ring posisi nomor 3 tembang saking Gung Mas Pemayun Menyalawi. Dan ibu sampun kepiringin pendengar Srinda FM wenten ring posisi nomor kalih wenten tembang saking DJ Maesa featuring Tika Pagraki Egois. Ini langsung yang mantan seni mangkin pendengar Srinda FM aturan ditiang seni wenten ring posisi nomor 1. Wenten tembang saking Gek Bulan Menyalawi. Gelan sepisanan nguntetin acara rat runtutan tembang Bali rahinane mangkin. Lan meleji bos pendengar Srinda FM kelanturan untuk tembang-tembang Bali alit-alit utawi tembang-tembang Bali anak-anak ngantos galasia semang. Hingga pendengar Srinda FM puniki wenten ring posisi nomor 1. Gek Bulan Menyalawi. Siki runtutan nomor Siki. Saat pertama kali bertemu, kulihat beliau sungguh menggoda. Apalagi saat beli, terasanya melihatku. Meronta hati kecilku, ingin selalu bersamamu, dimanjamu, dipelukanmu, berdua saja hanya denganmu. Diolas beli, bagus sebeli, ngendehakan tipe suapi. Wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, saja bagus beli, ngendehakan tipe suapi. Wih menyalawi, wih 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 wih. Sebilang wai bakat kena hang muan beli, senyidang nang sapang mirip aku jatuh hati. Jak senyidang bobo, apa buen ngipi, jak selalu terbayang kenyang beli dari hati. Dumadak je beli konden ngalah demenan hati, panyidang beli hanya gelah aku pedidi. Jak sengidang bobo, apa buen ngipi, jak selalu terbayang